uvodu v sezono sedaj sledi še evropski uvod v sezono z gostovanjem na Madžarskem. Ekipa se je po dopoldanskem treningu odpravila proti madžarskem Pakšu, kjer se je v večernem terminu spoznala s terenom, s prizoriščem dvoboja v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Madžarski nasprotnik trd, čvrst, še posebej na domačem igrišču neugoden, sicer pa najbolje svoje rojake pozna edini Madžar v mariborski zasedbi. Of course, for me extra motivation here because I play against them a lot of time, I don't know, 10 or 12 times, and I score a goal also 4 times against them, so we will see. I hope will be the good match tomorrow, and I hope also we will win. In my opinion, the Pucks also a very good team, but I think my tactics and the players, I think much better. Not much better, but better than Pucks. They play just Hungarian players, and they use a lot of long balls, and they have two big strikers, so we are we are a little bit careful because they are very good in the attack, but if we are preparation for these two guys, I think we will win. Ob odsotnosti poškodovanih Ođa, Krajnca in pa Regbe bo ekipa, okrepljena z novincem Gučkom, skušala ustvariti aktiven, pozitiven rezultat pred povratno tekmo v Ljudskem vrtu. Dvoboj, ki bo trajal vsaj 180 minut, bo odločen šele čez en teden, ko bo čas za povratni obračun prihodnji četrtek v Ljudskem vrtu.